Okay, yama atiefo ne adofo enso akwaba enfamra jumade so more update enso ara it me from the Continental Club Masters Accra to folk and then somewhere de bana edoso na opanyine fane say Jerry asari ejay sa opanyine we no a goalkeeper trainer edimatima fane say Accra to folk na won sama wodo pi enso ewa ha ye bedin koma afan hom ye be hwa to folk ensem ba kumia no wira enso akoso ne de hunsem nyina enso etem nyambo Wednesday ha to folk e game atese wo so so etime bo ahonsem say we enens ma for be air can break the data touch the data material ne first time I should you subscribe share na for comment no enso etime ebra na bibia so no etime enkoso ye hase emfree ensem na ase fa wan ye tiefo enrada loose no enso etime ebai bibia no go stars echi time fa na to folk etwa ma chika pew atese so entime anti mo den de na enso ye be fa na sa na opanyine fane say Jerry asari ajay iba da bia na ohwe me videos previous video na me ka me hu say opanyine wasa da bia bonachi oni opanyine fane say Abdul Basiru Tijani omasa bruta edomo nsabeba na before say edomo nsabeba nya izo ensema ebobo ba no ene nsema chese free mpanifo we aso eba no ano den papa ebo matie video no anas audio no obehwe video no so mama hwe na ma audio no so esitie na yenko hat folk me pacha nyambo Wednesday Ghana Premier League match day 25 matches ni bi eba so mejama any team fan Accra to folk ana ebo eno eba so ewo Akon Park ewo ho ana that game na eba so 3:00 p.m. when that game na eba Heart of Lions any Accra Lions ana ebo eno eba so Pando Sports Stadium Royal Tamale United and Nations FC ana ebo Nasiriga Sports Complex Babiano Go Stars and Canada United ana ebo our dance park baby and 3:00 p.m. that game nyina no etimi eba so Legon Cities and FC Samates eba no Theatre of Dreams Wednesday but for kwatano any Adriana Stars and I say Adriana FC and eba no Sunyan Coronation Park Bekum Chelsea and Dreams FC eba no Wednesday Golden City Park and that game no so etimi eba so Great Olympics and Bechem United and so 18 ebo ewa Accra Sports Stadium and also 18 baso Wednesday na fe Thursday Baba Yara Sports Stadium Asante Kotoko any in Swatreman and so 18 abo na yenhwe hat to folk next games hat to folk and mediama ebebo omobo Wednesday we are omobeto so na omoni team ye fene say Accra United and so etimi akobo from Accra de no eba so our Accra Sports Stadium from Accra amekoko piam any Legon Cities e de aboni Legon Cities area omoni team e fene say Accra Lions ebe so ebebo na omu wie da gamne Brekum Chelsea e de ababoni na abetena fie ni Aduana Stars abo watena fie ni Aduana Stars ebo wi a na oni Asante Kotoko enso e de ababoni so we have to folk no woni Asante Kotoko bo wie pe na woni Nations ebebo woni Nations wie a na woni Great Olympics wie a na woni Bechem United nti as folk for na some matches we have to folk boy say oman sesane ma na we the same performance a ene nsem bi atete enso eba na have to folk ebeda hinfa players nge come home opanyine fane sabuba ka watara enkeka no ho kisade a enema mbedin teams a omso atimi awuram awini matches do dropa enso awofie no say enetie Samates dikan awini 11 home matches Adriana Stars atoso 11 home matches team a ye friend say Nations awini 9
Accra Lions a win 8, Nso Atremana win 7, Bechem United a win 7, Brokum Chelsea a win 7, AY3 fan Nsem Nkoaaa a win 7, Legon Cities a win 7, and Babiano Gold Stars and so a team a win 7. Eno Adiano so etime koso edan Nsem Nkoaaa and so etime eba na bibia so etime ay kama and so etime ho na opanyina fan say eye Jerry Asari Ajay aye goalkeepers trainer at the team fan say Accra folk or former goalkeepers trainer at the Accra folk sanse me no ka say opanyina so no niete ene so kopiem e wa America che say enye easy opanyina bunikete mo no so ekọ na opanyina we no je fina so e eba send na opanyina so the heart folk matches etwa bet no the heart folk matches edisika opanyina bia ne yebeka say opanyina fan say Jerry Asari Ajay no ne madi monye na ne madi monye na ne madi monye na enye no say na what the heart of folk matches edisika enjino the goalkeepers are omunya de ene ma heart of folk say heart of folk e be da goal post ma one the training goalkeepers no one the goalkeepers trainer now for the goalkeepers no ma sano and our coach say coach winner within this week training grounds the performance na so perfect a good enti coach you see goalkeeper we na gina kotum na modi mo basa etimi akoso enti ani ade no so akoso tina be hu worst performance na so folk there di na saki coaches as the coaches asa sa opanyina e fan say Jerry Asari Ajay no sa opanyina maka woni opanyina e fan say Abdul Bashiru Tijani no maka o masem sa ampanifo mu o man free out of foka per underground mpone se wetete no sampanifo mu free out of foka out of folk fans sometimes e boy cancel bi na mo twa no akosi bone the Nsem Nkoaaa na yasi atu ano na reka because Nsem Nkoaaa be ka se ni sin no bi kana dwen chiro me se sampanifo mu free out of foka o o de yenko tie nsam a opanyina e fa ne se Asari Ajay Jerry no on dey say okọ aka ni aka yenko tie ne ho nsam a aba ne ento aso mfa ma yetifo Royal Phobians mechia obia misara mechia na minim smart information aba goalkeeper trainer no say okọ US na the entire goalkeeper trainer no ko US eni say house of folk prepare match no afre opponent house ne be bo no the house information a prepare nyina ma opponent no ma send this camera Jerry Ajay na makana Asem kan the house of folk team na da ho no oye kire ni wie week na goalkeeper wa anya ade no na Jerry Ajay de na ba se coach no fa no tum enti coach okoya ansa na watara eba ene watara ba enyina na juma Jerry Ajay ni wati ena samates tie ko samates no di samates has pani ba ko se samates pani ba ko ya has ni enu ofre alaji akamika chonze se na goalkeeper trainer ni ye enti munya careful no na evidence am woni eto wote ya na Jerry Ajay adwane ko no Jerry Ajay adwane every house ko America abra coach watara enya we ba wa Accra backroom staff ni nyina watara coach a we top coach a wa ye adwuma big clubs who be duru house and the backroom staff she o na oji watara on for backroom staff ma na oji sa backroom staff we so watara mpam house of folk backroom staff we now technical team we are onye successful da tete ade awoy wo jisika wo jibrad no a kire wo house of folk plans a wode bebo game no a kire opponent John Wajan ko US no ye ka goalkeeper trainer we asema na mo ntiase yesa Jerry Ajay wo matura ko fa goalkeeper ba po bi man training kro mo ntimi nche no so e fourth choice say we nim dia wo ye come for Mr. Jerry okay 2 weeks ago na mo ka say mi nyane ne edi nkomo bi na me chense match bi am ka chense sa sumasi dem a obelusu o say onim he told me one time o say onim dem say na onim say we dem obelusu I didn't na o de ne course no
de ono opeso okodam no ono so nye ready nam ka chenze sa goalkeeper we ono ne has problem enye dia o pamne na o problem no we ho o pa fa ne tum first game obeji man of the match ba de toto aso nanim guase ne beba ote hon so a wa ozo bedam so no o ma ozo nya hoto ndi ebebo ye nyina suban na wonu sia eda me ka che ni say sia mahu so goalkeeper bia parking niema free has camp o challenge me ne bufuye on phone sa papa ya ne bufuye say how say me ka say goalkeeper no apa and I'm say for me to see someone very simple what you wo so da na onya hu say obi kuta bag a je say nipa ko no tu kwan sure ya pam na free etu na free no otim no iti openi na ne bu afume dia obeka bia ozo oni asem bia obeka bia sa yewra jarisi oni nti jariri de nya ne na mo mbo hu say oye mutim no hawo mu pa chise muja goalkeeper no kwan free pool no o free team no na mu pa mo fa mo fourth choice goalkeeper ntupo mbo hu defense di de o kan goalkeeper bi na spiritually or ye other goalkeepers ni bibi ono na de obedem bia obenya how indi mibo simple mi biza say indi ai now we low to say dia muhuni antika has team like has goalkeeper fan mi biza goalkeeper amode ne bai so to see anga has be fadada enkosa ono abedema sa papo ya ka chem se obom goalkeeper ba ku di ka chem se goalkeeper ro ye bobo akora to ntimi ka no akofa ball no ndi ne ha no adam se na ne odi ni dapo no ye dai no id asem bia obebisa na be boni bia no oye ni omanwa bia wasem no ntimi enye me won se ono ankasa di adwuma no ato okay me be ka chem se papa won che o has tawkai kacho se coach Abubakar on che o has watara nche o has o pasa che se woni mana ntimi tuvu kacho se eni nso okọ has dia on kana no ntum wo refisa se we me kai me se on kana no onye din na sa papa on che o has o free hope assistant goalkeeper bi obeti obi a team ni ba beto ne ses eno ho adwuma na mo ye eno ho adwuma na ye koso o ka so watara be nya offer kesi bi obi free obeko na okọ yes na assistant coach no afa adwuma no fa adwuma na obeye miracles yes beye wonders because am engineer mana ebeja ne kwan na mo am has for matches ya mo de ye no de ma watara akọ yes eno mo de nsisi eno mo de ye nsisi no obeja akọ mo nye ready say mo botumi ne a big man like him atna Ghana okay mo nsisi mo Matisia ada me say ada mo be siesie mo no ya da ba na ebie nkomo nu if I number ni 2 dance me na me ba ka che say my ready Pati mo ye ready am ba ka che wo okay